Ray J yahishuye ko amaze kuryamana n'abagore barenga 12,500. William Ray Norwood Jr. wabamaye mu muziki wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Ray J yahishuye ko kugeza ubu ngubu yujuje imyaka 45. Iyo myaka akaba ayujuje amaze kuryamana n'abagore 12,500 kandi ko yumva agifite agatege ko kongeraho abarenga 1,000. Ray J yamamaye cyane muri 2003 ubwo hajyaga hanze amashusho ye akora imibonano mpuzabitsina na Kim Kardashian. Ibyuko yaryamanye n'abagore barenga 12,500 Ray J yabigarutseho mu kiganiro gitambuka kuri chaîne ya YouTube yitwa Funky Friday Podcast. Ugiye gukora imibare usanga mu myaka 30 ishize byibuze uyu muhanzi yaryamanaga n'umugore buri masaha 12. Icyakora ahamya ko imibare itandukanye n'ukuri kuko ari nubwo arenza abagore 10 ku munsi. Ray J yavuze ko hari inshuro zirenga 3,500 yagiye aryamana n'abagore batatu cyangwa se barenga icyarimwe. Nubwo yaryamanye n'abagore benshi, Ray J ahamya ko nta uruta umugore we Princess Love bashakanye muri 2016. Ray J yavukiye muri leta ya Mississippi kuwa 17 Mutarama 1981. Akaba ari umuhanzi winjiye mu ruganda rw'imyidagaduro ari muto kuko ku myaka 8 gusa yari yamaze kuba icyamamare. Uyu mugabo yakundanye na Kim Kardashian muri 2002 kugeza 2006. Urukundo rwabo rukaba rwaravuzwe cyane nyuma y'uko hagiye hanze amashusho yabo bari gutera akabariro. Nyuma Ray J yaje gushakana na Princess Love, kugeza ubu bakaba bafitanye abana 2. Ku rundi ruhande kandi Ray J ni mubyara wa Snoop Dogg, akaba musaza wa Brandy Norwood.